Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mulukwen ti asawam, tapno naragsak ti inkay masakbayan. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Ay agasam ngay day ta agastusan ta iti internet connection. Kasapulan, bakit? Tag-work from home kami. Ay, manungay manan. Basta di kapartakan nga internet. Tapno napartak ti panang i-transmit ko iti aramida ka papeles, bakit? Manunga road. 2.5 siguro. Ay, isupay manan ang maikisay iti budget tayo. Rumbang kit di amaragsakan kan, bakit? Tagmalmalama kung dito'y balay. Saan kan amabuta nga mga no agchiksak? Ag-work from home tayon, pare Mike. Saan tayon agkikita? Basol da ito yung pandemya. Adua talaga ti pinarnuay da ito'y pandemya. Ay, talaga nga adong. Kasano ngay da ita? Saan kayon nga agkita kini Cherry? Ay, wala rod. Sapay puminpintas ni Cherry. Sumiksiksi. Ada na panunot ko. Tap nagkita kami. Kasano da ita, pare? Bakit? Urayam di mang-install iti internet dito balay, ha? Taapay. Ada pa panam? Ada lamapan ko ala na papeles iti kumparek. Di mo pala inala idikalman. Among maruda na rabyanak. Ay, amangan no babae mananday ta, Si kakit dimit. Basta rumuwarak, babae. Ay na, adon ti historem. Namin adon alinokonak, Mike. Iso asaan ako nga agtalagkan ka. Agtalag ka kanyak itabakit. Takasapulan arumuwarak. Talaga akong parem ti papanam ita? Saan ako mare? Nalawag timbagak akong pare. Ay, mamis ka talaga. Umay ka man dito tarakupon ka iti kastaunay. Saan ang mabalin? Ha? Apaya saan? Di na kun loves. Maangot ni bakat ko ti perfume mo. Sa bagay, uray adak dito'y balay, nabanglo aklat ta. Ay na, mamis ka mo may sweet cherry. Ay, ag-work from home kami. Saan ta na makapag-date? Basta, i-chat na ka kanayon, ha? Win. Ag-video call ta kanayon. Uwi na. Anyang iti serbit inapartak nga internet iti balay. Wana, awan ti makalapad iti ayan-ayat ta. Oray pa jay tigre, abakat mo. Saan mata tigre? Kasla tigre ko nama. Saan la akasla? Talaga at tigre, day dya misis mo. Karupro, pati tigre. Oy. Di nakman angutan na kasta. Ha? Sigsiguradwak lang. Asaan ka na pa nag-chicks? Kaskalat tigre talaga. Anya? Awan. Ne. Anya da ito'y adda iti tenged mo, ah? Anya data? Ha! Chikinini da ito'y anya? Hoy, tilay bagbagam. Ha? Anya nga ro da ito'y ngay? Naglabagamat? Kinagat ti kuton. Among sensitive ti kudil ko. Makagatak labas set. Aglabagan. Ay, maamwak lang agchichiks ka manon. Makita, Mike. Ha? Ay, wen. Adan internet dito balay. Adan sige. Padasam, numayatan. Wen man. Kita man ti password na. Tanay, dahi talag suspitsa mo tentiyam mo. Adamot pagmayatan na no ag-work from home ni Mike. Ay, ante. Saanan ang makapagbabae? Kan mabantaya mo. Kan uray saan kon abantayan no adan ija balay?
Agtalnamot laang ang tipanunot mo. Wen, ante. At dansakat pagsayaatan da ito'y pandemya. Dayjay lang Tama na yun ang tibinulan babayadan me. Gapo iti dayta nga internet. Kat, saan laang mo't anilakay mo ti mangusar iti dayta? Sa bagay. Uray dagiti anak ko, mausar damat. Kan, uray si kamutan Awan lat hilig kong internet, ante. Sa bagay, uray siyak tupay. Hey, agtrabaho aklangan. Ngam jay ibusak ti oras kan panawon ko iti panag-internet. Mike, anya day talanlan saam? Day tiri daw Apay alanlan saam? Dito yak nagtrabaho. Dito'y asiled. Katuan. Nakalaktiri daw? Wen ata no jak maisturbaw. Kasta kano aya ti work from home. Wen, kastoy talaga. Naglawa mat ijay salas. Nagtataray dagiti ubing ijay. No agbuya da iti tibay, di maisturbo akon. Sa bagay mo't kit di Ala, mangyawat ka man iti lansa. Isuda ito, iti pagtrabahuam dito'y balayo, paray. Wen, pare. Ilak mo pa'y patiri daw. Saanan nga amo ni bakit mo ti araramidam? Iso nga rin tinapanunot ko. Tapno saan basta-basta makastrak ni bakit ko. Naglaing kan, paray. Siyak pa iti ko na. No kasta, agtultuloy lata ti relasyon nyo kini Chereng. Shh! Uy. Di mo pigsahan. Taamangan namangag na ka ni bakit ko. Ayan nan ngay ni Mike. Madaman nga agtrabaho, ante. Ayan na ngay. Ay, iti man basit asilid nga inaramid na nga opisina na. Adda inaramid na nga opisina na. When ante, tapno saan ka no disturbo? Kasjay gayam ti work from home. O ala, umay ka pa'y ante, tagkapi ka. Ay, sige man nga raw, taday, naglamain. Ante, atuyan ti kapem. Agulimag ka. Ha? Apay, ay ante. Kasla agkat katawa mo't ni Mike ija nagtisilid apagtrab-trabahuan na. Da kayo mo't ante, gagangay na. Kasjay ay Wen, normal lang dayta. Aya. Ala, agkapi kayo kit din, ante. Hello. Hello, Han. Ay no, nagpogi ka talaga uray video call. Anya, ganda ito ilalabs ko na ya. Uray ka. Nagsiksi ka, mait. Kadikdigos ko nga Han. Kasta ka day? Ayan na ni Tigre. Anya? Ni Mrs. mo Ay. Aglablaba siguro. Sigurado ka kadi saan na amaamon dahi pa nag-video call ta? Saan? Awan ti muna dahi jay ti computer. Taglabakan aglutaw, aglinis ti muna. Tigre talaga. Rumbang lang ang mapanan ni kabakiran. Madamdaman tumanayin. Adag tok-tok-tok. Amangan nun di bakat kaw. Sige nga Ron. Bye. I love you. Bye. Apay ang nagbayag alukatam tiri daw, Mike. Di siya nga rod. Mamin ano lang matagaw atam to'y ridaw. Ay na, busy ako nak. Busy kalakit din akanayon. Umay ka manganan. Anya orasan? Pangaldawan Aldaw gaya man. Nagrigatan ayaw no busy ti tao. Busy? Wala. Agim bibisi. Busy? Si kaki di man. Awan matgayam dito'y abay ko ni Mike. Napananangatan. Nakaturog lang itay dito'y abay ko. Ita? Awanan? Inaman kitaan.
Nakasilaw mat iti silid a pagtrab-trabahuan na. Nakalaktiri daw. Mike! Ada ka dita, ha? Uy, dak dito. Apay ay amasapol nga ilak mo to'y daw. Trabaho ak nga rod. Oh, Uri rabi eh. Agtrabaho ka pa'y? wun ata ag-overtime ak. Na. Ngam apay amasapol nga ilak mo to'y daw. Jak nga rod ka, ti may storbaw. Oh, kaslay ta. Disturbon nak. Wen tawan kamutan iti pagiddaan ta. Hagisamsambutak nga rod. Angam, kasla adda kasarsaritam itay Sino kumangay ka? May sak mo dito. Kita akman? Ay, unay ka na ya. Awan ti sabali akadwak dito. Mike, ha? Amumon ti jak kayat? Wen, amok. Awanan ti chicks. Nagkunangamin kan kangad da. Makaamu ka. O sige, inak maturugan. Hala, sumarno ak tam. Ilepas ko lang ti trabaho. Hello, pare. Oh, hello, pare. Naglaing ka man. Makapag-video call kayo latak ka ni Cherry. Agmalmalam kami ang ag-video call, pare. Kaya. Wen. Kagudwat oras lang ti pa nag-work from home ko. Kaduan nga oras ko. Ag-video call kami ka ni Cherry. Bili bangkaon kan ka, pare. Talaga kasta, pare. Kasano, numamuan ni Mrs. mo? Saan mo tamadanagan? Tapaya saan? Saan na amaamuan? Awan ti amuna iti internet. Oray rabi eh, agtrab-trabaho ni Mike. Win nga rod ante. Agpatpat nagpay Ay, agasam ngay dayta. Kat no agtrabaho. Ilak na tiri daw. Ha? Awan ka diti sumken a panagduado dita panunot mo. Mirasol? Huwag nga rod ante. Awan nga ta ti kalukwan nga aramiden na. Panagkunak. Adda, ante. Ay, katakwatom ang amen no anya ti aramiden na. Talagang agdwa-dwaak. Angam, jakmat amo ti pinpindo tak iti computer na. Isuro ka kaanakan. Ha? Surwanak, ante? Wan anya nga iti serbik at teacher iti computer. No saan ka maisuro akaanaka. Ag-work from home akmanan ita, bakit? Di ka man agtuktukan, ita madisturbo ak. Kwa, ibaon ka kuma ang mapan ag-grocery. Apay asyak ti baon mo? Trabahom da ita? Nasakit nga ro ti ulok. Sumruman ang ti migraine ko. Aya? Wan. Adda di talistahan ti gatangam. Kan ato'y matan ti kwarta. Ay, sapay aday sambut ko. Mabit ka lang mat ijay. Kan italaang mat ngay baon ka. Wan matkit di Alan mapankan. Tapno makasubli ka adagos. Nasaya at tawan gayam ti password day ti computer na. Gapo siguro taam mo nilakay ko ajak amo akalikutan ti computer. Ante, anya nga ti sumarunong aramidon ta. Lukatan ti Facebook na. Ay, malukatan nyo, ante. Wen, kaanakan. Mabitlaan. Aday ta. Nalukatanan. Ay, sos. Nagado ti kachat na, ante. Wen nga rod. Saan laang amay may sa babae? Aduda.
Ne. Ay. Dahito mat Jerry ti kanayon akain inawag na. Ay, isumot lagayam akanayon nga agkat katawa ah. Wen ante, agkasam, tanagbayag ti panagsarsarita da. Kad kitaam kaday kaanakan. Agsarsarita da, uray rabi eh. Saan anasaya at ti kastoy ang mapaspasamak, ante? Ita, naamwamon ti pudnaw. Wen ante, amo konti pakabisbisian na. Work from home gayam, ah? Mirasol, apa nga awan internet? Sana ka makapag-work from home. Saan ka makapag-work from home? Wano, saan kan makapag-chat? Wano makapag-video call? Anya mo dito sa suwi mo? Awanan ti internet. Gaputa impaputid kon. Taad adugayam ti oras kan panawin mo makichat-chat kan makivid-video call kadagiti babaim. Ay, di ka matagsaw iti kasta, bakit? Dayjay Jerry nga awagam iti lalabs kan honey. Asino dayjay, ha? Kwa. Pagayam ko lang, dayjay. Pagayam-gayam, ha? Namin adon alinoko nak, Mike. Ha? Isu nga ita. Pumaanawak pa'y lang dito balay. Makaamukan itibiyag mo. Pimanawon ni bakit ko. Kat kadwa na pa'y dagay anak may ante. Ay, kasta na tibiyag ah. Agaramid kan tumot ngamin iti kalukwan. Anya nga iti aramidak, ante. Tapno ang subli ti asawa kan dagay anak ko. Work from home. Sabali mo't gayam ti aramidam. Laglagi pam tay pagsasao ako nana. Di mo lukwan ti asawam. Tapno naragsak ti kay masakbayan. Ante? Ala, kasapulan dagiti agiinam. Kat agbalbaliw kan. Urnusam ti pamilyam. Itan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mulukwen ti asawam. Tapno naragsak ti kay masakbayan. Tampok dito'y programa tayo. Kasta latibyan. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kasta latibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.